Simane mlethu awunawuthemba itori ukuthi ngifunza iBhayibheli ngihlangana elinye livesi lapha wef lapha kuJohn 18 verse 22 lithi lelivi kunenqeko leyabuka Jesu aloku akhuluma Jesu yamthepha yathi ngimnabela ngempama manje wathi asakhuluma yamfu yamfusa ngempama wavakala Jesu angangamela ungishayelana ungishayelana angizange ngithembe mlethu namhlanje lokhu ngithatha ibuta ukuthi usasaphi lo muntu sibenzisa ukufutha imvana kaThixo uNkulunkulu qobula Wadoda ayikho imafesi yamajalo wef niyokuyibukela yona before nekuthemba indawo uphethile imagadari kuhlabela imangoba kuyiwa hayi kusho ukuthi ngiveba ukuthi khuzana lapha ku 013 sama blaze ke yalapha embombela ke ngithi 2 December manje ke ngivunele ukuthi nami ngiyocela ngene lapha bese ngishaya ingoma yaMaskandi ke mhlamba ngangithanda ke bese uyangithatha ahambe nami kwalongoma ke ngisala ngiba celebrate nami ngibe libhinqa ke ngifake amakhike nibhoboze niplane asizwa phela doda woza nayo imona kuya ubaka ivele ngikho ayikhosi zami nakuya Vanyashwe shuru endo tawe Wines visho samu endo Nkalungizwe Yenzi plani maso Vanyashwe shuru endo tawe Wines visho samu endo Nkalungizwe Wenzi plani maso Awenzi swaba sisubelaneni Ukonya ba telera ngampe Yenzi swaba sisubelaneni Kone ufisi kubona welo Awenzi swaba sisubelaneni Ukonya ba telera ngampe Awenzi swaba sisubelaneni Ukona batela ngempela Awenzi swaba sisubelaneni Kone ufisi kubona welo 672 kwangwangu Bangladesh Untapila tuhusia 722 Kongo kangaroo zubi kumkum Uthi 013 Summer Blaze embombele nyanthaleyo sintshele ukuthi kudaba kunalali lishaya lungikhuzane empungose la seKZN mhla ka2 December 2023 lapha embombela stadium kujatshuliwe ke kunayi i013 Summer Blaze sicela ukuthi nifike nonke bungwana kudaba mnanzi kube nje ayatholakala emathikithi kuthi tonke indzawo zokuthengisa emathikithi ke asibambaneni khona ke embombela stadium Mpumalanga is my province, Mbombela is my city, 013 Summer Place is my culture. Na inkosi yaMaskandi, itaba ikhona, nazi ke, sitaba sinje, nanza leyo, siya ku VIP.